Menteri rang ba kari Narendra Modi saya benta haka jingelang baningkong jongka I2U2 lani India, Israel, UAE but USA. Leaders virtual summit mentakasni harangkat ka jingedan lang Prime Minister ka Israel Yair Lapid, Presiden ka UAE Mohammed bin Zayed Al Nahyan, but Presiden ka Amerika Joe Biden. Kinong song kari hapareng Jakarta khat pra hadu san kundai sinam kinyo kadawai yada COVID-19 kabalai nakijaka ai tika ka sarkar hapo ka program kerpang kabanyo pesan sengi kaban sedang nadu lasai ka sengi. Menteri rang ba kajela Konrad K Sangma haka sengi balang ula pentikna bakat tu kan ningot kinong mikmat jongka Meghalaya Democratic Alliance kin omnisien benta bantep bot haka election jet president kabanlong haka khat pra tarik unaitung. Sisngi hadian ka jingelang jongka MDA banyakran halor kate ka bentang Menteri rang ba uloong bagite kinong mikman kiladep ban pentep shwa haba yadei bat ka jingbam nisyen benta jongki kakanwar yatra ka bajulong man usnem kan sedang mentakasngi hadian arsenam bamshim la pelong shu eka haga ni ka yatra ka balapin sangye hakini ki arsenam baladep nama ka klam COVID-19 lakmi lenti bakin don kumbas lai hadu saw kulon ngot kinong wanisyen bentang kakela kabaningkong jongka Examen Common University Entrance Test Undergraduate lani CUET UG ar kan sedang lasai kesengi hakumbasan sepak teli kinong ba hakeleng kari bak cipau teli kinong ba sabar kari India.